Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Cyril Ramaphosa yageze i Conakry muri Guinea. Ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cyatangaje ko uru ruzinduko rugamije gushimangira ingufu Uburusiya bufite muri Afurika. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaraye asabye abaturage be kudaha agaciro, ibibatandukanya, bagahuriza umugambi hamwe, kubibahuza, bashyiraho guverinema ihuriweho muri demokarasi. Byabaye ubwa mbere ANC itakaza ubwiganze mu nteko mu matora aheruka. Urutonde rushya rwakozwe n'akanama ko muri Norvège gashinzwe impunzi kavuze ko izahunza abajihadiste mu karere ka Sahel ziri muri Burkina Faso zirengagijwe mu gihe cy'imyaka 2 yikurikiranye, zikaba zibayeho zidafite ejo hazaza. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ari muri Korea yasinye amasezerano n'iki gihugu yo gukomeza umubano. Samia yagujije Korea y'Epfo miliyari 2.5 z'amadolari binyuze mu nguzanyo zoroheje. Mu mujyi muto wa Odienne uri mu majyaruguru ya Cote d'Ivoire hakorerwa cyane ubuhinzi hafi y'umupaka wa Guinea, hari abantu 100 bakoze itsinda ry'abacuranzi ribaye irya mbere rikora umuziki nk'uyu.